Talafatu talafola Radio Samoa le nei tai au smel fa afonga o tala o le nei fo ia solulu. Ua to ina atu nei leo leo le lapata i ngalo ia i se tamana whaia lava la lātou sauni ngalo tu i le aso sā. E tu sama wha maoninga mai le ofisa o leo leo i manukau, o le ana wha o ane report i le ofisa e tu sa matangata na wha atasitasi se tasi o whale i sa sa e o mangele mo la lātou sauni ngalo tu i le aso sā. Mai wha apeo le to atelo i lātou nei e le onu nofo i le whale. Na whaatala noa leo leo le ata mai tu sa male leo si ta i o tapu lo sau male lapata inga vaenga tolu, a to ai male mau walunga o le a fiol community a o tau tau fio fiaile pepesi o le vairusi. Ua whaaliai e leo leo o lo o wha wau peo no lato tuli mata ia i lato e leo si ta ia tapu ua iai nei. Silia male lua afe tala leo le afa au popo i lunga o le tawe wha anofo i sei i lato e taunu umai i New Zealand, ma visa le tu mau, po temporary visas, o lea e tolu afe tasi se lau tala, mo le se fulu faaso, peitai, o le siitanga o le afanga i loa i lunga, i le lima afe lima se lau lua se fulu tala, mo le tangata mua mua, lua afe iwa se lau iwa se fulu tala, mo le tangata matua wha au popo, ai tasi le afe ono se lau se fulu tala, mo le tamaititi whaopopo. O i lato nei o le a awhia le neisi i tanga, e au whia ipa anga tangata sitiseni pe no fo mau i New Zealand, o loo mai i visa tawhao, visa onga po student visas, visa whai ngā luenga, ma limited visa. I se whaamalamalanga me le vaenga o ngā whamanofuanga o whaanofo i se i lato mai whafo, o le neisi i tanga i le o tauina ato ai le tau e whaanofo i se ai, o loo totongi lava i le malo le isi vaenga. E amata whaamamalu nei tau fōu mai le aso luas furu lima o le masina le nei, ma o le a whiai mai i lato ua mai a tau whia mai o lato potu i no fuanga nei e whaanofo i se ai, se ia vanga nai i lato e ulu fale i nei fale e le i aulia le aso lua lima o mati. Ua saule talo sanga le national i le malo, e totongi le se lau pasene o totongi o vaiaso e lua, mo tangata ua whaatonuina e whaanofo i sea. Lunga la ititi atu lava o le tasi afe se lau tala leo lo totongi ai i lato lo whaatonuina e no nofo i le fale mo le lua vaiaso. O le manaonga le national le ngata o le totongi umo le lua vaiaso, ai ia whaao o sao atu fo i le atu pe le tangata whai ngā luenga, ai le o lana fale whai ngā luenga. Saunoi Judith Collins o le tupe o lo mawaina nei, e matua i whai lava si maua lalo, mai le tutongi maua lalo whaatulanga ina. Ma e moni e whai ngō fie whaamtalanga o le nofo i le whale mo le whaasawina o ola. Peitai, e le whai ngō fie i tangata le no nofo e le whai ngā luenga. E le imanino se tali le malo, Paula saunoanga le so upol koviti, Chris Bishop, o le au whaingo lo o tutongi ina nei na whaavaelea i lunga o le tūla fono wataua o le Compensation for Organ Donors Act. O le solo o tawe ono alia e mai ai nisi cases whaopopo, ma fua mai cases fo wa toi sui ai vahengo lapata inga. Lapata inga nei mai le whaatonu sili o le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, ma uaia saunoa o le aso e whaasolo atu lea tai au. Ai mai tangata so e whaapitoa i tala Ale One News, e leo mawhaio nei loa pe whaamata o pepesi atu i tua o tua oio au kilani, po o lea olo o le leo na tau fiofi, ma ua saunoa le polo fesa ia Sean Handy, e ono mo o mia le toe whaopopo o aso le lockdown. Ai le tū tau fesota inga, wa wa aile maloi au wala e whaale le iai fesota inga o whaamtalanga i tua i le community, bi ona sauno aile ta mai tai pāle mia Jacinda Ardern. Ai mai tai tai community, te le lava nisi tua e ta tau na whaale leia, a wa lava le whaau o inato le whiau, ia i lato e le o sa lato lua ingangana le ingilisi. Tala mule mule o tai au, o lo usi ta ia le to atelo ave ta avale na tau fia leo leo i tua oio au kilani, tapu o lo sau ma le vaenga o lapata inga tolu wa toi iai nei. O se tala la tamai lea mai le ofiso leo leo, talu mai ona toi a mata poloka i tua oio au kilani, e wha atapu la ai ta avale o mai, ma le toi o ese atu. Wha maui nai mai le ono le tai au le aso sa, se ia o mai le afa le tolu o le au le aso ngafua, tolu se fulu valu afe, iwa se lau iwa se fulu fitu ta avale na wha atutu, ma i lea o whainga, lima se lau valu se fulu tolu ta avale toi wha afoi. O lea foi wa tele ina whaititia ki wa ta avale i nei poloka. Tala nal tai au, manuia tele nei aso.